yacu ubusigire w'igihugu umurava imbaraga mu biganza intego yacu kurwana kugera ku rupfu. Aramutse neza abanyarwandakazi, yitwa Mugishandi Igisumizi. Twebwe nk'ibisumizi turasaba kurenganurwa akarengane twakorewe na Kashiga Jerome, umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO ishami ry'umuco. Dore ko akarengane kacu gateye. Twebwe nk'ibisumizi ntaho turegera ngo twumve. Uyu munsi ku itariki 21 twongeye gusenyerwa inzu ya 4, nyamara ubuyobozi burarebera. Inzego z'ibanze zirabizi ndetse abadusenyeye bamwe ribu yarabafashe, ariko n'ubundi nta kintu byatanze. Abayobozi muyoboye uru Rwanda turasaba kurenganurwa nk'ibisumizi. Turi intore zitari intoragura amayoti. Turabasaba kuturenganure. Zifu w'umurenge Ndanga Patrice, Tifu w'umurenge wa Gatsata niho wabanza kudusenyera inzu 3. Izi nzu nazubatse ndi kumwe na data. Icyo gihe zarangaburiraga Umunyarwanda rw'ejo. None aho nari nshimbikiye ko mwashenye hari ubundi umunyarwanda. Abayobozi muyoboye u Rwanda ndabasaba muturenganure. Turi abanyarwanda dukeneye ubutabera kuva ku rwego rw'isi kuzamuka kugera ku mudugudu wa Gahinga, kugera ku kagari ka Muko, kugera ku murenge wa Jari, kugera ku karere ka Gasabo, kugera ku mujyi wa Kigali, kugera kuri minisiteri y'urubyiruko. Bose bazi ikibazo cyacu, kugera ku nteko nshinga amategeko. Ubwo abadepite baheruka mu Gatsata, Tifu w'umurenge Ndanga Patrice yemereye abadepite ko agiye kuduha amatungo yacu, ndetse hari hateranye n'inteko y'abaturage bose bari bateranye. Avuga ko agiye kuduha ihene zacu n'intama. Yewe na data twari dutunze n'umutungo w'ibisumizi. Turasaba kurenganurwa. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, twebwe nk'ibisumizi turasaba umuryango wa FPR Inkotanyi, umuryango w'abanyarwanda, ko wadukorera ubuvugizi kuko turi abanyarwanda. Twibona ko turi abanyamuryango koko, tukibona ko turi abanyarwanda koko. Turi umunyarwanda w'u Rwanda ndetse kandi w'umunyarwanda. Basaba kurenganurwa ku izina ry'ibisumizi. Abayobozi muyoboye u Rwanda kuva ku isibo kugera ku rwego rw'igihugu bushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage, turabiginze mu izina ry'ibisumizi. Turabasaba muturengane. Uyu munsi ku itariki 20 bagabo bongeye badusenyera inzu ya 4, nyamara ubuyobozi burabizi ndetse umutungo turwanira n'umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda. Tifu yamuhaye urufunguzo dedenze ko yishakiye, araza agafungura kontineri agakoramo mu mitungo yacu, umwe akawukoresha akongera akawugarura. Ibindi bigo ntituzi irengero, ntituzi nawe yabishyize. Iyo tubajije Tifu w'umurenge tubwira ko byose biretse imyanzuro ya polisi. Bavuze ko bagiye gucumbikira umutungo. Burana n'uyu muyobozi twamutsinda umurenge ukamudusubiza umutungo wacu. Abayobozi muyoboye u Rwanda uyu munsi ni agahinda. Uru rubyiruko ariko turi kurengana. Abaturenganura murahari. Ese habuze iki kugira ngo mudutabare? Ese muri kurengera umuyobozi mugenzi wacu? Arimo aratwiba ndetse arimo aratunyaga, arimo aratwica, arimo araduhonyora. Kwicirwa ubusa, guhohoterwa, kwamburwa no kunyagwa, twicirwa ubusa byaraciye muri leta y'u Rwanda. Abayobozi muyoboye u Rwanda turabasaba muturenganure. Ese habura iki kugira ngo mudutabare? Ko turi Rwanda rwa giseseka. Ndizera ijwi ryanjye ko Imana iriho umugisha uyu munsi mukatwumva. Tubaye tubashimiye mwagahorana amata ku runini. Turashimira polisi y'u Rwanda, ribu y'u Rwanda, abadepite, abacamanza, abavoka, abasenateri n'abaminisitiri. Abayobozi mwese muri rusange turabashimira. Turabasaba kurenganurwa ku karengane twakorewe na Kashiga Jerome na Ndanga Patrice, Tifu w'umurenge wa Gatsata. Abayobozi muyoboye mu Rwanda mudutabare, turi abanyarwanda. Basaba FPR umuryango w'abanyarwanda mudutabare. Murakoze. Imana y'u Rwanda ibane namwe, turi ibisumizi.